Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O nairetan kaka. Naimbag ka orasyon amin kagayem. Shout out kada pagayam Dominador ti Villases Pangasinan, Joe Valdez ti Ilocos Sur, Beatrice Grande Macapayag ti Pangasinan, Ben Los Banos ti Singapore, Levita Monson ti Australia. Ken kada kay amin ana ayat amang tartarabay iti drama mi nga unay daytan kaka. Ket ita adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Apal amang ipasubo. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Apay mo't dayta akaruba, nagpasikat. Apay aya bakit? Pinasikatan na ka. Kanayon awan pailangan na. Ay unay daytan kaka. Anya ngay magtipaspasikat na ken ka. Ijak pa'y kumalagipon iti kinaaduna. Ay unay daytan. Tila pa kasiksikuramot bakit? Talaga masikuranak iti param mag-atao. Kunada nga rudan, ano umapal ka, duet. So nga ramidem mati, paspasikat na ken ka. Ay, saan nakapasikat for your information, anya? Saan ka pasikat? Nga man nakibiyang ka. Anya? Ay, saan mo ta? Apay nga raw na sang kasipot mao ni kakamarta. Kano, agraraman ko nagbibisin launay. Aging gaitakot awan pa'y mat na ibagam nga aramid na. Apag kunaam nga agraraman ka nagbibisig. Ado nga rod, iso ajak amo no anya ti una nga ibaga. Nadaytan kaka. Ay natatang, apal ni nanang dayjay. Isumat kit di ti atap ko Amuyo mo to ni nanang, tila makitkita na, tila madildilaw na. Punaw ta ko na amlolay tanak. Isukit di ati rumbang nga dilawon ti tao. Saan mat nga raw? Taisaw timang dilaw iti tao. Nga oray nakaul-ulimag da. Kababain pa'y kit di ti kasta tatang. Iso abagbagaan yun ni nanang. Saus, awan pagdisun na asaaw. Iso asikan timang bagbagaken kuana, anak. Ay unay daytan kaka. Bakay, apay no saan mo napansinan na giti tao itaglawlaw mau. Anya ti kayat mo asawan? Mas relax ti utak mau, no di mo pansinan ti tao itaglawlaw mau. Iti kasta, awan makita apang dilawam kadakwada. Kaslam la ibaga ada ako sa katao. Kunak tupay kag asabali manan ti pagawatam bakal. Mas daawak ngamin kan ka kasla kontra mo ti ibagbagak ket pudnumat. Imbag kumaa no pinaparbot ibagbagak saan mat. Anya aya ti parikot mo kan ni kakamarta. Pasikat nga rod kunak manaan. Apay nagdagulit ka mo na tao? Mang nakamat ka man, iti banag ngayon pasikat na ken ka. Dayjay nga rod. Anya aday jay. Agkaraawat iti parcel. Gaggaraan na mo ti agur order. Tapno makita nga adu ti parcel na. Ipasikat na nga adu ti kwarta na. Iso nga agkara-order iti online. Mabalin na mo ti mapan gumatang iti shopping center no kayat na. Awam mo la ti sirbi na gita parcel na. Dagiti mo la sagsasanga pulo a pisos dagijay. Ay, nakita mo Ay namirtaw. Oray jak nakita mismo ta muklatan. Nausam ngamin iti sagsasanga pulo a pisos ni Bakit Marta. Pagan ano naman ngay pasikat ken ka ti sagsasanga pulo a pisos lang. Nadaytan kaka. Ado, asad sa sanga pulo a pisos tur orderin na. Tapno kasla nagadumot makita. Di mon pakasikuran dayta. Ta may stress ka lang. Ket amom kaday,
at tao ang ma-stress kat lumaad kan ag cancer. Ay unay daytan kaka. Apay nga ta, nga agkarasakit ti sikat kan bukot ka, kada bakrang ka. Mga nadan cancer mao. Mangirurumun ka mat, cancer adagaws, ti aday ti ulom. Saan aya akanayon ka ang ma-stress? Makapakanser ti stress ako na dagiti doktor. Anya, Iso nga i-relax mo ti utak mo. Sana tila mapampanon at mo no pakibibiyangam. Kasi katilugay. Ngamin apalam ti makitkitam. nagkunamat. Siyak ti tao, asaan apulos nga umapal iti awan sirbi na tao. Siya ka, ti apalanda. Ay, hunay detan kaka. Anya ngay mo nagiti apalan dakin ka. Ti adda kinapintas ko Sikat ti makapanagnak iti dayta na pintasak. Iso nga ron ngayon nasawa naktaklas naklaw na iti. Idi, anay ta. Kaya't mo asawan, saan ako napagan ano? Saan ako na tao iti panagkitam? Nay, ay, sa balen ta ibagbagam bakat. Ang mga no ag cancer ta adwa no kastan. Siyempre, may stress ta adwa. Ay, jak lakid di kaya ti may stress ta jak kaya ti matay. Apay, matay ka adagaos. Agsakit ka pa mo nga umuna Isumag. Ang mga no sa anak pa yan nga agsakit. Ang mga no ilayon kon ti maustal. Isungaron ajak kaya ti may stress ko nakmanan. May unay daytan kaka. Dayjayan tay agit itod iti parcel, pukawakman. Hoy, adeng! Umay ka man dito, sa dadamagan. Anya ti damagin nyo na. Anya ngay mo, dagitay deliver mo, kini bakit Marta? Nagduduma na. Sagmamanungay, daytay deliver mo. Nagduduma nga raw. Apay di mo may bagat ti presyo na no sagpipiso, wano sagmimilyon. Ha? Wala daytan kaka. Dahil sagsasagasaw. Dami at saglilimagasaw. Aging kataluribaw. Agduduma nga mail. Ay, kastagayam. Ikakas na kaday? Siyempre mo tanana. Saan nga umututang ni Nana Marta? Gamkit day. Mabalin mo't nga utangan ti parcel. Depende di seller day tanokay at nga ngay pautang. Ay, mabalin ti utang. Umutang akman nga road. Sina na. Agkita kayaw ni ti social media. Ano niya ti utangan niya. Ta ibagayo di seller. Alamat cellphone number na dyan. Kit siya tulatan ti mangi-deliver. Ay, nagsaya atay na. Ay, sigit agkita akto kadagiti dadakil abanag nga utangag. Ha? Ayaw na daytan kaka. Tatang, nagbayad mo ti panakisarsaritan ni nanang iti dadya rider. Ha? Ano ti ibagbaga na kan kwa na aya? Chis-chismisan na nga tan O naidaytan kaka. Kababain. Nakaululimak ni Nana Marta. Kalpasan na, ikasta ni Nanang. Apay mo't ni Nanang nga kasta? Na anak, sakit nanday ta. Ha? Dakal, ti apal na kan ni Bakit Marta. Siyempre, adaw ti kwarta na ta pensyonada. Sa pau-pau-itan na kita anak na di Amerika. Ada mabalinda. Kita palan na kitday. Awan sirbi ti panangapal na tatang. Iso abayan na kuman. Di na ngamin ipada ti bagina ay ti may sabak nang. Unay daytan kaka. Anyat sasawamot mirtaw. Sa anak nga umapal, takabalak mo ti agurdar. Anya, apay ada planam agordar. On the way pa ikit din Nangalam nga itimbayan mo. Kit no bayadam nga umunay ti Gcash na ita sakbay nga yugda. Utek lakay. Utek. Nagkorimanan ti kinawais maakon aktorya. Gawan utek mo di ka agbyag. O naidaytan kaka. Anya man ang tinorder mo. Manon asa-asawam, itaaklaan na gorder. Kitaak man no di maalugan day ta abakat. Ha? Apay nagorder ka katawan mo trabaho. O naidaytan kaka. Parikot aya ti kinawan trabaho. Kita mamo ni Bakit Marta. Awan mo trabaho na agkara-order. Agraraman kun agbibising ngamin day ta abakat.
Pasikat ko na manan. Si Kangay magaraw. Awan trabaho na nga apal. Tinira na meten merta. Apal ang katos ka nga. Rek na mati sakit ti panagsasaom sikat ti apal. Sana siya. Una day kang kaka. Paul, anak, nagswildo kan sa amutan. Intun bigat pa'y ananang, apay aya. Ikan natuman iti 3,000. 3,000 mo itid ko para si daan. Kurang mo't ada jay barok. Bagas ngay, kada city services, kada grocery. Mangtidak intun bigat nanang. Sakton ti makaam para iti city services. Di mo liplipatan, anak. Apay katalipate kun nga ikat masapol tayo. Una detan kaka. Dilibat ka na kayo, nana. At sa sarunot ti order yaw. Adun sa ti kwartayo, Adamot, Anya ngay matipagsapulan yaw. Awan nga mangmangga dagiti anak ko. Isungay ikandak mo't, Kasta ka din, nana. Wan. Di mo pa tiyan. Ta siniguradong pailaan. Hamman, na. Pacheck, Bilibat nga rod ka na kayo. Baknang kayo samay. Nasa ubaw, asti kwa, dagiti anak ko, ti addaan. Angam siyempre, may rano dakmutin. Ado ti kwartayo, nana. Isang ikandak tumot na ititip ko. Tip! Anya tip? Itip! Tip. Kaslangan jay itid ti waiter no pumanaw dan. Kan kasla jay itid ti karawas ba ino na dalos ti trabaho da. Ada extra bayad nga itid da. Siyak akat nagmayat mo ti serbisyo kada kayaw. Kan siyak tinang isuro kada kayaw. Tapno maka-order kayo lata nga oray sa nakas. Ay, wala niya. Ay, no problem. Day talaga yan. Day tip mo. Duwagasap. Teta, kati ko nagkada kayo, nana. Nagsingpag, kinagbaknang kayo. Kan nabaknang pa, iti pa nagpuspuso yaw. Talaga mo. Isungagyaman ka. Dati pa'y gayam, nayunak. Data, 100 ti inayon ko. Nagsaya atan. Ninayunak ti sangagasot, Iso, 300 pesos. Tintag ko ka at tip mo. Iso, saya atom tagi-deliver ka na gito order ko, Win ka day, nana. Unay day tan kaka. Apay ngay bakay. Ang sasarunumot tan ti order mo iti Facebook kada toktek. Ay, tagtagarila kay tapagsayatan dagita. Kitaam ni kitaam. Nagmaya tabuy-buyaan sa anaya. Di kaya maragsakan namang buy-buya ka dagita kakapintas nga aparador, rack, wallpaper kanda dumapay nga nagklaklas dita. Kasla adoon ay ti kwartam. Kano ba? Ayan na. Aguray ka Tadan tumanod, nintun sweldo. Apay agsusuldo ka. Ela pa kasiksikura madamdamagan. Bakit? Dahil ta kinaapal ma o ti mangitugod ka kunak manayin. Kita am dahil ta. Inapalam ni kakamarta. Iso akayat mo adairan. Ang amnay, kaamak. Anya amak mo tasasawam. Nakaayat ko nam saan amak. Asinaw ti pagbayadam kan paggastom ka na kita. No sana si katimang bayad mertaw saan ka makibibiyang dawatam. Unay daytan kaka. Apa yan? Mapunong samot tang to'y balay itagduduma abanag ngor order ni nanang. Dakkel laki di timbay bayad na kadagita tatang. Ket uwan Ado ati kwarta ni nanang. Dagiti itid yu akin ni Manong Mau. Basit mo't latit itod ko. 1,000 pesos laang tabasit mo't tiswildo. Ni Manong 3,000 waging gay 4,000 lang itid ko kaninanang. Ta siyak mo ti agbaybayad iti city services, bagas, gas, kanda dumapay. Iso nga ro da kon kontrolan na ti i-market na kada i-grocery na.
Ay namanong, sabalin tinasumok ni nanang. Anya ti kayat maasawan lolit. Gapo itinalabos nga apal na kininana Marta, kayat naapantayan dayta, iso nga inyutang nakan. Anya? Impasubo nakan manong. Naamuak ka dagiti chismo sa akaruba, nga utangan ni nanang dagiti parcel na. Daytan. Apay ngay? Mayak balapag. Ne? Adamot tao, ako mitkita dito'y batog ti tawa manong. Anya ka diday jay, apo? Anyat masapul yo? Singirir man nila na toriya, taday tutuudan ti utang na. Ha? Ay sus, daytan jay bagbagak manong. Nangagmudi ko nana, agtutuon ka nun ti bayadan na. Madama, apagsasaritaan tayo kat adan ngagpayso di ti pakay pasubwam. Napasubukan manong. Unay, daytan kaka. Mano na ka na pa. Siya lang nga bali na di na bayadan na kita, tayo darumdan ko ah. Damat na kita impapapirmakin ko na, sakbay nga imutang. Ay sapay na gado. Tinasakit. Adamot pangaramata kiti sweldo kita. Kan para kita raon tayo. Daytan ti bagbagak. Naapal ni nanang yaw. Apal amang ipasubaw. Anya nga ita. Nana. Ay, Torya. Ada kamot lagayam di tasulay. Apay adi ka makatagari dita. Kasano daytan nanang? Umasidag kayo dito'y atag sa sarita tayo tinalapat. Ita. Irwarma ti kwartam. Tagbayad ka. Tano saan. Idarumda ka. Itistapa. Kababay. Ay, tulungan da kumaa. Kun pakawanan dak. Kastalaag. Naglaka ngay baga ti pakawanan. Ngam kasalumatan ti tao ngay pasubam. Sige, apal pamor. Ay, tulungan da kumata. Itrabaho ak dayta. Inak makiraap, makigapas, makilabakan amin na trabaho akabaulak na ramidan. Sige, apal pamor. Unay daytan kaka. Ala na Torya. Itrabakwam no kabaalam. Takunam mo ta kabaalam. Tapno matulungam dagiti anak mo anay pasubong agbayad. Inton maminsan, lapdam dagiti matam nga umapal. Tapno awan may pasubo. Ken tulungan nyo mo ani na Torya tatamerto. Yan tangay mariknamot ngagbababawid. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anapauluan. Apal amang ipasubo. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.